Prest zaudetenak keinuengo jazuen esedez? Bai. Egunon guztioi eta ongi etorri. Dakizuen bezala Gipuzkoako Foru Aldundiak bere egitekoan hartu izan du azkeneko urtetan gizartearekin harremantzeari dagokionez, saiakera berriak egitera, modu berritzaileak egitea, eta zentzu horretan ere badoaz egiten ditugun inkestak, alegia jakiteko herritarrek dituzten kezkak, zein den beren egoera, eta aldi berean horien inguruan jasotzen ditugun hausnarketa guztiak ere herritarrekin partekatzen ditugu. Eta horixe da justu gaurkoan aurkeztera goazena, azken soziometroa. Bai, edukietan sartu aurretik, adierazi nahi dizuet lagina zein izan den eta zen momentutan egin den, 1500 gipuzkoarrei egin zaizkie deiak, abenduaren 5-etik 12-ra eginda inkesta hau, eta 3 alorretan daude banatuta inkestaren edukiak. Eta hurrenkera horretan egitera noani gaurkoan aurkezpena. Ekonomia eta enplegua alde batetik, herritarren ardura eta aktualitateko gaiak ere, eta azkenik irakurketa politikoa edo inkesta politikoa. Horixe da inkesta honen edukia. 3 alor horietan banatuko dut eta laburpena egitera noa. Informazio guztia xehetua eskura daukazue eta edonola ere zalantzaren bat izango bazenute, erantzuteko moduan egongo nintzateke eta kasuan ez banengo datu gehiago ere emango dizuegu, ze datu asko biltzen ditu inkesta honek eta benetan iruditzen zaigu interesgarria dela. Jakin dezazuen ere, konparaketa egiterako garaian guk egin dugun azkeneko inkesta hain sendoa egin genuen plan estrategikoa lantzeko garaian, alegia 2023ko urtean egin genuen eta hortaz urtebeteko aldea daukagu eskuartean ikusteko zein den garapena edo zein izan den herritarren kezken inguruko garapena. Lehenengo alorrari eutsiko diote beraz, ekonomia eta enplegua, eta esan dezakedana da aurreko datuei erreparatuz, alegia 2023ko datuei erreparatuz, pertzepzioa Gipuzkoarena da beren egoerak hobera egin duela. Gipuzkoaren egoerak hobekuntza bat izan duela nabari dute Gipuzkoarrek, nabari dugu Gipuzkoarrok. Hori da datu esanguratsuena. Beren egoerari 6,48ko nota ematen diote Gipuzkoarrek, 6,48koa. Eta beraz aurreikuspen pertsonalek hobera egiten dute ere aldi berean. Bilakaerak hobera egin du eta aurreikuspen pertsonalek ere hobera egiten dute inkesta honen arabera. 3 arrazoi egon daitezke honen atzean, alde batetik ekonomiaren senotasuna, inflazioaren apaltzea eta aldi berean ere enpleguaren egonkortasuna. Ziurgabetasun sentipenak ere hor dirau, 4 Gipuzkoaretatik batek dio egoera ekonomikoak okerrera egingo duela aurten 2025an, pertzepzio orokorari dagokionez. Ez norberarena, baizik eta ekonomiari dagokionez. 4 Gipuzkoaretik batek uste du egoera ekonomikoak okerrera egingo duela, naiz eta berriro diot pertzepzio pertsonala, bai bere egoerarena eta bai eta ere bere egoeraren bilakaerarena etorkizunari begira hobera egiten duen. Alor honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten duen lanari ematen dioten nota Gipuzkoarrek 7,54koa da. Erreforma fiskalaren inguruan ere galdeketa egin diegu Gipuzkoarrei, oso mugatua dute honen inguruko ezagutza, hori horrela da, baina mugatua izanaren ongi baloratzen dute eta ondo baloratzen dutena da batipat aurre ikusten ditugun pizgarri fiskalak etxe bizitzari dagokionez. Etxe bizitza erosteko pizgarri fiskalei dagokienez balorazioa positiboa da. Hau
Dakizuen bezala, emantzipazioa errazteko egiten dugun proposamena da fiskalitatearen eskutik Gipuzkoako Foru Aldundiak. 44,6 begi honez ikusten du neurri hau. Eta honek zerikusia du aldi berean ere inkesta honen bigarren atalarekin, herritarren kezka ardurekin zerikusia du. Izan ere, herritarren artean kezka nagusia etxebizitzarena da. Gipuzkoako bi herritarretik batek ikusten du etxebizitza arazo handien bezala eta datuak atzeko panelean ikusten dituzue. Daukagun arazo larrienetakoa ikusten dute gipuzkoarrek etxebizitzarena. Bi gipuzkoarretik batek hala identifikatzen du. Ekonomiaren alorreko ardura ere nabarmena da, langabezia eta lan baldintzak 34,8 eta egoera ekonomikoa eta bizikalitatea 15,8, horiek dira portzentaian, kezketan nola dagoen mailakatua. Ondoren osasun zerbitzuak 25,5 ala dio eta herritarren segurtasuna 13,7. Horiek kezka nagusiak. Ondoren, Gipuzkoarrei galdetzen diegunean beren egoera edo egoera animikoaren inguruan, dakizuen bezala Gipuzkoako Foru Aldundiak honi ere garrantzia handia ematen dio, ondo egon eta ondo sentitzearen arteko arrakala horri dagokionez, eta galditzen diegunean beren egoera animikoaren inguruan, asebetetze bat ikusten da, izan ere 7,48ko nota ematen diote honi ere Gipuzkoarrek. Beren zoriontasunaren eskala propioari 7,48ko nota ematen diote. Hori berez berri ona da. Pixka bat xehetuz gero, galdetzen diegunean, bakardadearen inguruan 16,3 aitortzen du nahi baino denbora gehiago pasatzen duela bakarrik. Baina edonola ere, naiz eta datua, objektiboa hori izan ere, badu beste alde positibo bat, ze aldi berean 15,6 dio konfiantzako eta gertuko norbait duela behar izanez gero. Alegia, sarea baduela. Konfiantzako edo gertuko norbait baduela aitortzen du 15,6. Honek adierazten duena da, badugula komunitate sendoa. Sare sendoa Gipuzkoan eta hori ere berri ona da. Honek adierazten duena da, baditugula errealitate eta ardura emergenteak Gipuzkoan, etxe bizitza lortzeko zailtasuna, nahigabeko bakardadea, osasuna eta segurtasunaren alorreko kezkak besteak beste. Horiek guztiek eragiten dute noski pertsonen ongizatean eta jarraituko du Gipuzkoako Foru Aldundiak buru belarri orain arte bezala alor hauetan berritzaileak izaten eta formula berriak eskaintzen Gipuzkoarrei gainontzeko eragile eta erakundeekin batera. Beste gaietako bat, euskeraren inguruan, euskeraren aldeko jarrera orokorrari dagokionez, galdeketa erantzun duten 25,3 dio egoerak okerrera egin duela. 25,3. 12,1 dio uste duela hobetu egin dela eta 28,8 berriz dio egoera berean gaudela. Emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez, alor honetan nota 6,23koa da, hala ematen diote, berdintasunari dagokionez, emakume eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez, eta alor honetan hobetzen jarraitu beharra dagoela, edo nabarmentzen du, 3tik batek. Bestelako gaiak ere, aktualitateko gaiak ere jaso ditu inkesta honek eta horien inguruan ere berri eman nahi dizuegu, besteak beste abiadura handiko trena. Inkestaren emaitzak alor honetan ere argiak direlako. Inkesta erantzun duten 10 lagunetik ia 6 dio abiadura handiko trenak onurak ekarriko dituela, bai Gipuzkoan eta bai gure herrian, konektibitatean, garraio publikoan eta lehiakortasunean. 10 lagunetik ia 6. Bestalde, lehiakortasunaren ikuspegitik 47,7 dio ezkio itsasoko lotuneak onurak ekarriko dituela. Onura horiek nabarmentzen ditu.
Horrek berresten du Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarrera eta berresten du aldi berean ere Gipuzkoak eta gure herriak duen beharra abiadura handiko trenaren lanak aurrera egin dezaten azkar eta aldi berean ere behingoz etor dadin gure lurraldera. Eta guk erakunde bezala ere ahalegin horretan jarraituko dugu. En torno a las preocupaciones ciudadanas, decía que la mayor preocupación, el primer tema de preocupación entre las prioridades de la ciudadanía de Guipúzcoa se encuentra el acceso a la vivienda. 1 de cada 2 ciudadanos, 1 de cada 2 ciudadanas lo identifican entre los principales problemas que tenemos en Guipúzcoa. También destaca la preocupación en torno a la economía, desempleo, condiciones laborales, situación económica y calidad de vida. Siguen los servicios sanitarios y la seguridad. En cuanto al estado anímico, se observa grado de satisfacción, puesto que la nota que se ponen a sí mismas las guipuzcoanas es de 7,48. Es su propia escala de felicidad. Es un buen dato y es objetivo. Sin embargo, el 16,3% dice que pasa solo, sin compañía, más tiempo del deseado. Pero aún y todo, las personas encuestadas dicen que en el 95,6% de los casos, que en caso de necesidad cuentan con alguien de confianza, con alguien cercano, con quien pueden contar. Eso demuestra que Guipúzcoa sigue siendo una comunidad cohesionada y que tenemos una red de apoyo importante. Estos datos nos reafirman en la existencia de realidades y preocupaciones emergentes en Guipúzcoa, como son la dificultad en el acceso a la vivienda, la soledad no deseada, la salud, la preocupación por la seguridad. Son realidades que inciden directamente en el bienestar de las personas y, por tanto, nos comprometemos a seguir avanzando en propuestas novedosas, propuestas también imaginativas por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa en colaboración con otras instituciones y agentes del territorio para incidir en este ámbito. Más allá de estas preocupaciones, hay también otros desafíos que tienen importancia también para la propia sociedad. Por ejemplo, la actitud general a favor del euskera y el 35,3% de la ciudadanía que afirma que la percepción en relación al desarrollo del euskera ha empeorado en nuestra sociedad, mientras que el 32,1% cree que ha mejorado y el 28,8% considera que estamos en la misma situación. En relación a la igualdad de mujeres y hombres, la nota que le otorgan es de 6,23 y una persona de cada 3 señala que debemos seguir mejorando en este ámbito. También hemos preguntado en relación al tren de alta velocidad, una preocupación en Guipúzcoa y que tiene su reflejo también en esta encuesta, por tanto queremos hacer referencia a este tema. Casi 6 de cada 10 encuestadas afirma que el tren de alta velocidad aportará beneficios en cuanto a la conectividad, el transporte público y la competitividad de Guipúzcoa y de nuestro país. El 47,7% afirma los beneficios que va a tener la conexión de Ezkio-Itsaso en relación a la competitividad de Guipúzcoa. Esto nos confirma que tenemos que seguir con nuestra posición en relación al tren de alta velocidad que llegue cuanto antes a Guipúzcoa y que la conexión sea también a través de Ezkio-Itsaso. Continuaremos con este esfuerzo en colaboración con otras instituciones y también, por supuesto, con otros agentes relevantes de nuestro territorio. Eta azkeneko atala, labur bada ere, aipatuko dudana ikuspegi politikoarena da. Izan ere honen inguruan ere soziometroak inkesta egin du Gipuzkoan, eta badakizue Gipuzkoak inkesta hauek egin izan dituela eta egiten dituela hain justu nabarmena zelako zenolako arrakala zegoen gizartearen eta erakundeen artean, erakundeen eta alderdi politikoen artean, eta honek adierazten duen gauzetako bat da, erakundeen eta herritarren arteko distantzia horrek hor dirauela, baina hobekuntza xume bat ikusten dela. Politika egintzarekin herritarrek duten konfiantzan, politika orokorrean. Ia 25% dio baduela konfiantza politikan, aurreko neurketan baino 7 puntu gehiago dira, baina berriro diot hobekuntza xumea dela oraindik ere 71,11,4 diolako ez daukala konfiantzarik politikan.
Aldi berean, eta desberdintzeatik, Euskal erakundeek era berean konfiantza maila sendoa ageri dute. Eta nabarmendu nahiko nuke, Aldundiak 7,25 puntu jasotzen dituela, galdetzen zaienean herritarrei, nola baloratzen duten Gipuzkoako Foru Aldundia konfrontazioari aurre egiteko eragile moduan. Eta nota jasotzen duena 7,25koa da. Eta hori nabarmendu nahi dugu, eragile bezala aitortzen dute herritarrek Gipuzkoako Foru Aldundia 7,25 punturekin konfrontazioari aurre egiteko, eta horrek animatzen gaitu bide honetatik jarraitzera, alegia Gipuzkoarrek eskatzen dituzte akordioak, eta akordioetara iristeko ahaleginak, eta bide horretatik jarraituko dugu. Berrikuntza politikoan eragiten eta aldi berean ere lankidetzazko gobernantzan saiatzen buru belarri orain arte egin dugun bezala. Amaitzeko, hauteskunde prospekzioak ere datuak hor ditugu, ohikoa den moduan, soziometro honen baitan, eta datu horiei jaramon eginez eta datuak hor dituzue, inkestaren arabera foru gobernu honen babesa areagotzen ari da, foru gobernuaren babesa, herritarrek baloratzen dute akordioen eta elkar ulertzearen aldeko jarrera eta ahalegina. Akordioak beharrezko izaten jarraitzen dutela, gure gizartea anitza dela, eta aniztasun horren aitortzatik abiatuz bide horretatik jarraitu behar dugula. Horietxek dira inkesta honen datu nagusiak, leheno esan dizuedan bezala datu asko dago, asko danak interesgarriak, edo nola ere xehetasun gehiago nahi badezute, edo balorazio bereziren bat, oraintxe duzue aukera eta baita ere datozen egunetan, noski, hortaz zuen esarnetara gailitzen naiz. Eskerrik asko. Baukazu erderaz esatea encuesta elektoralari buruzko datuak edo erderaz. En relación a la encuesta electoral, hay varios apartados en relación a este caso que yo sí quisiera destacar. Por una parte, hay una mejoría en relación a la percepción o la confianza de la ciudadanía en relación a la política. Es una mejoría no muy importante, pero considero que sí es destacable, puesto que casi el 25% de la ciudadanía nos dice que confía en la política. Pero, insisto, es una mejoría modesta, puesto que todavía el 71,4% dice que no confía en la política. En cualquier caso, como siempre solemos hacer, hacemos distinciones entre lo que es la política, también las instituciones, y sí que queremos destacar, y es destacable, que la ciudadanía, cuando se le pregunta sobre cuál es el rol de la Diputación Foral de Guipúzcoa como agente para concitar y llegar a acuerdos, la nota que le otorgan a la Diputación Foral de Guipúzcoa como institución es de 7,25. Y eso es relevante y destacable, y por eso lo queremos compartir. Y, por supuesto, nos anima a seguir por el mismo camino de llegar a acuerdos. Yo considero que la ciudadanía de Guipúzcoa es lo que pide a las instituciones públicas y lo valora positivamente cuando ese es el camino que se toma. La nota que le dan a la Diputación es de 7,25. Y en cuanto a la encuesta electoral, destacar que la Diputación Foral de Guipúzcoa como institución tiene un apoyo mayor que en la última encuesta. Su apoyo es mayor y que valora positivamente, insisto, la capacidad y la voluntad de llegar a acuerdos. Bestelako galderarik? No entiendo por qué dices... No entiendo por qué dices apoyo mayor cuando en escaños sería el mismo número y en puntos, con la pérdida del Partido Socialista, bajaría... Tendríamos un escaño más. Si mira las encuestas, el gobierno foral tendría un escaño más según esta encuesta. Beste galderaren bat izango zenukete? Nik ipatu duzu zeharka bada ere zerga reforma. Hasi da atzar nagusietan tramitazioa, oposizioaren kritikak atzo nahiko sendoak izan ziren, ez Gipuzkoan bakarrik, baina Gipuzkoan ere bai. Ez dakit nola ikusten duzuen, eta benetan arriskurik ikusten duzu desarmonizaziorako, Bizkaiak argitarri izan duelako,
Gipuzkoako Foru Aldundiak bere ibilbidea hasten duenean aitortzen du, eta neronek ere ala esaten dut, inork ez zuela esan erraza izango zenik gure ibilbidea. Baina edonola ere lehentasun bat geneukala eta zala Gipuzkoaren ongizate integrala. Eta horretarako bide guztiak jorratuko genituela. Eta noski fiskalitatea ere bada bide horietako bat. Askotan aipatzen dugu fiskalitateak bi helburu dituela, alde batetik nahikoa baliabide ekonomiko sortzea zerbitzu publikoak eskaintzeko, eta bestetik ere eragile bezala hainbat alorretan eragiteko. Badakigu bidea ez dela erraza izango, eta zailtasunak baditu fiskalitateak. Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako Batzar Nagusiek bide bat hasten dute, Batzar Nagusietan ponentzia bat sortzen dute, eta 70 eragile baino gehiago dira joten direnak, bakoitza bere ikuspuntuarekin. Eta horri forma emateko foru arauarena ibilbide bat ere egiten dugu, eta ibilbide horrek ere baditu bere zailtasunak, alegia ekarpen guztiak kontuan hartu, valorazio ekonomiko bat egin eta adostasun maila bat lortu. Ez bakarrik foru gobernuan gaudenon artean, baizik eta aldi berean harmonizazioa izpide gainontzeko erakundeekin. Eta ibilbide hori egin dugu. Zaila zan, eta egin dugu. Hemendik aurrera beste ibilbide bat hasten da, Batzar Nagusietan hasitakoa, eta horrek ere bere zailtasunak izango ditu, noski, baina gu zailtasunak gainditzeko gaude. Zailtasunak gainditzeko gaude, konfiantza daukagu fiskalitatea dela tresna bat baliabideak sortzeko eta eragiteko, eta bide horretatik jarraituko dugu. Eta zailtasun horiek, gainditzen jungo gara bide honetan. Gipuzkoako Batzar Nagusietan alderdi politikoek beren jarrerak finkatu dituzte atzokoan, zuzenketak aurkezteko epea izango dugu jarraian, denbora bat aurkeztuko dituzte zuzenketak, eta guk edukiko dugu lan bat mardula izango dena eta sendoa izango dena. Alde batetik, alderdi politikoek egindako ekarpen guztiak noski aztertu egin beharko ditugu, eta negoziatu alderdi politikoekin eta harmonizatu gainontzeko erakundeekin. Harmonizazioa ezinbestekoa delako, hori argi ikusten dugu, bai? Naiz eta lurralde bakoitzak bere xehetasunak ere izan ditzaken, jakinda lurralde bakoitzak bere espezifizidadeak ere badituela. Beraz, zailtasunak izango ditugu, noski, baina horiek gainditzeko gaude. Zailtasunak izan ditugun bezala orain arte eta gainditu ditugun bezalaxe. Hortaz, inorketzuen esan erraza izango zanik, baina horretarako gaude, eta ahaleginduko gera eta lortuko dugu. Barkatu? Bai. Inportaz balin bazaizu egiazu galdera gazteleraz, bai? Asko erraztuko zenidake, hola egingo bazen. Bueno, arranca un poco la negociación sobre la reforma fiscal aquí en Guipúzcoa, también en otros territorios. Ayer en Juntas Generales pudimos escuchar valoraciones bastante, no sé si negativas, por parte de los grupos de la oposición. Su ánimo y qué espera de esta etapa. Bien, en relación a la reforma fiscal, también lo decía en euskera, al inicio de legislatura dijimos claramente, y lo teníamos también muy claro, que nadie dijo que esto fuera a ser fácil, pero que estábamos aquí para superar todas las dificultades y que tenemos un objetivo que es el bienestar integral de todas las personas, que esa es nuestra lucha y que esa es nuestra pelea, y por tanto seguiremos en ese camino. Y además, tal y como recoge la encuesta, intentando llegar a acuerdos, intentando concitar los acuerdos más amplios posibles. Ese es el trabajo que tenemos entre manos. ¿Que va a ser dificultoso? Lo va a ser. Igual que ha sido dificultoso llegar al punto en el que estamos. Es decir, tenemos una ponencia en Juntas Generales de Guipúzcoa que sale adelante sin ningún voto en contra. Era dificultoso, lo era, pero lo superamos. Al mismo tiempo, hemos hecho un recorrido en la Diputación Foral de Guipúzcoa para llegar a un acuerdo entre los dos partidos que gobernamos esta institución y también con la Diputación Foral de Vizcaya y con la Diputación Foral de Araba. Y ese acuerdo también lo hemos conseguido. Por tanto, ahora tenemos otro recorrido, que es el que tenemos que hacer con el resto de los grupos políticos, con los partidos de la oposición. Haremos ese recorrido cuando presenten sus enmiendas, veremos qué posibilidades de acuerdo hay, negociaremos con los partidos políticos y al mismo tiempo también vamos a preservar lo que es la armonización entre los territorios, manteniendo la especificidad de cada territorio en algunos puntos puntuales, puesto que hay alguna diferencia, ¿vale? Y por tanto, en la reforma fiscal también puede haber alguna diferencia, puesto que hay diferencias entre territorios, pero siempre preservando la armonización. Ha sido difícil la primera fase, la hemos superado, la segunda también lo será, pero estamos para superarla.
Y, por tanto, bueno, seguiremos por ese camino. Confío en el buen talante de los grupos de la oposición, por supuesto, en el buen talante de este Gobierno, también del resto de instituciones, y, por tanto, estoy segura de que llegaremos a un acuerdo. Ese debe ser el objetivo que debemos alcanzar y, por supuesto, trabajaremos sin descanso en ese aspecto. Eso fue, además, lo que destacó la propia diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Aguirre, ayer en comisión. Bai, galdera bat dago, markatu Radio San Sebastianetik, sobre el proceso interno del PNV. Varios batzokis guipuzcoanos están dando su apoyo a Aitor Esteban. ¿Qué opinión le merece? En relación al proceso interno, siendo yo diputada general de Guipúzcoa y de un gobierno foral y siendo al mismo tiempo también afiliada del Partido Nacionalista Vasco, yo me debo a la afiliación y además mi postura la dejaré clara en mi propio batzoki. Más allá de eso, entenderán que no voy a hacer ninguna declaración pública al respecto. Faltaría más. Bueno, nik euskeraz eskatu behar dizut, hoiz esateko balin bada ere, azkenean aipatu duzu bezala barne prozesu bada, baina ikusmina eragiten duena eta Aitor Estebanen izena ateraen hainbat batzokitan Gipuzkoan ez dakit nola bizi duzun, afiliatu gisa prozesu hori. Ikusmina piztea ulertzen dut. Baina ulertu behar da ere ni alderdi politiko bateko afiliatua naizela, Eusko Alderdi Jeltzalekoa, eta gure iritzia batzokietan ematen degula, eta ni nire batzokian oraindik prozesua ez da egin, da ni nire iritzia bertan emango dut. Beraz, interesa normala da, baina hortik haratago nik kanpoan ezin dut halakorik esan. Edo nola ere gure alderdia anitza da eta errespetuz jarraitzen ditundik alderdi politiko guztietako prozesuak beti eta kasu guztietan gurea izan edo beste batena izan. Eider, volviendo a la encuesta electoral, has destacado que el apoyo al gobierno foral sube un escaño más, sí. Eso es, pero no sé si le preocupa que Bildu se mantenga fuerte en esa primera plaza, en ese primer puesto, sumando además 2 puntos más respecto a las elecciones del 23. Lo suelo destacar en muchas ocasiones, pero a mí la democracia no me da ningún miedo, más bien todo lo contrario. Ningún miedo. A mí lo que me preocupa es la situación de la ciudadanía, la incertidumbre y el bienestar integral de todas las personas. Es nuestra preocupación. A partir de ahí reivindico el voto, la fuerza del voto de cada una de las personas, la capacidad que tiene de influir, y lo que pido es que vayan a votar. Pero a partir de ahí la libertad de todas las personas de dar el voto a quien considere más adecuado para gobernar una institución como puede ser la Diputación Foral de Guipúzcoa. Eider, esta semana el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tirado la obligación de apuntarse a Multiquirola para apuntarse a un club. Desde la Diputación ya han confirmado que van a recurrir esta decisión. No sé cómo ve la sentencia y qué espera de esta situación. Bueno, en relación a la sentencia que se conoció ayer, la Diputación Foral de Guipúzcoa ya emitió un comunicado ayer en boca de la diputada de Deportes. Desde luego me reafirmo absolutamente en sus palabras. Sí quiero señalar que ha habido una entente muy importante en relación a este asunto durante las últimas décadas. ¿Por qué? Porque el objetivo final es el bienestar de niños y niñas. El bienestar, la integración, la oportunidad de probar más de un deporte y que no abandonen el deporte porque no tienen otras alternativas. Es lo que se ha querido fomentar durante todas estas décadas y ha habido un consenso muy importante. También hubo un consenso en relación a este asunto en las Juntas Generales hace muy poco, cuando Goizane Álvarez compareció en Juntas Generales, no sé si fue el mes pasado, hace 2 meses, el tiempo corre muy rápido, pero hubo un consenso político también muy importante cuando hizo su comparecencia allí. De hecho, quiero recordar que hubo un único grupo político que se posicionó en contra de la posición de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En cualquier caso, bueno, esta sentencia la vamos a recurrir. Insistimos en que lo que queremos preservar por encima de todo es que niños y niñas puedan disfrutar del deporte durante el mayor tiempo posible, no como competición, sino también como parte de su propio bienestar,
y que tengan la posibilidad de probar otros deportes que de otra manera no probarían. De hecho, ayer mismo la propia diputada Goizane Álvarez decía que Guipúzcoa destaca en muchos aspectos en relación al deporte y uno de ellos es que trabaja muchas disciplinas. Esas disciplinas no se trabajarían de otra manera. Por tanto, en relación al futuro, bueno, por supuesto, la sentencia la vamos a recurrir. Por tanto, yo quiero transmitir también tranquilidad a las familias. Es decir, se va a mantener tal y como está. Y, desde luego, ese consenso lo seguiremos trabajando. Pero lo fundamental y lo más importante, y lo que quiero, desde luego, transmitir a la ciudadanía, es que el objeto de esta política por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa es que todos y todas puedan probar todo tipo de deportes y que nadie sea excluido, que nadie sea excluida de la práctica del deporte por la limitación que hay al respecto. Y esto es lo que busca Multikirola y no otra cosa. Aipatu duzun hori euskeraz laburrago esateko eskatuko dizut. Elegite jada iragarri du Gipuzkoako Aldundiak, baina zu gehiago sakondu duzu, ez, filosofia horretan, da gainera nahiko adostasun zabala dagoela alderdien artean, orain arte bultzatu duzuen filosofia horretan, ezta? Gustatu zait, itzulpena egintzazu mesedez eta aldi berean ere labur. Ulertuta mezue saiatuko naiz, baina nik uste dut honek merezi duela ere sakontasunez azaltzea gaie, bai? Sakontasunez zergatik, ze iruditzen zaidalako ondo azaldu behartzaiela herritarrei zein den helburua multikirolarena. Alde batetik, eta nire ustez azpimarratu beharrekoa, egonda honen inguruko babes oso handi bat, eta zergatik multikirolaren programa honen atzean dagoena da, gure aurrek, neska eta mutilek, ibilbide bat egitea kirolean, eta ez leian, kirolean, horrek duen eraginarekin aurren bizitzan, aurren ongizate integralean, eta aldi berean ere disiplina bestelakoak ere ezagutzearenak bestela ezagutuko ez lituzketenak. Hori da helburua, eta horren inguruko adostasuna oso zabala izan da, hamarkadatan, baina baita ere aldi berean ere batzar nagusietan agerraldi bat eduki zuen Goizane Álvarez diputatuak berak, eta horren inguruan ere adostasun oso zabala zegoen. Hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundiak helegite bat aurkeztuko du, hori adierazi genuen atzo, eta berriro diot, eta nik herritarrei helarazi nahi diedana da, ze honen inguruan ere egon dira iritzi asko, baina Gipuzkoako Foru Aldundia berresten duena da, edo azpimarratu nahi duena, honen atzean, politika honen atzean dagoena da. Aurrek, guztiek, eduki dezatela aukera kirol asko probatzeko eta kirol mundutik kanpoan ez gelditzeko, eta multikirolak aukera hori eskaintzen die. Ikustea besterik ez dago, beste lurraldetan zein den bilakaera. Eta ikusi besterik ez dago, zenbat disiplinatan Gipuzkoak destakatzen duen hain justu kirolaren praktikagatik. Eta ibilbide bat daukagu egiteko, eta seguru hobekuntzak egiteko aukerak ere baditugula. Baina helburu nagusia hori da, haur guztiek eduki ditzatela aukerak, eta haur guztiek probatu ditzatela gainontzeko kirolak ohikoetaz aparte. Bestela kanpoan gelditzen dira, eta kirol praktikarik ez dute egiten. Eta honek, bai gizarteratzeko garaian, eta aldi berean ere ongizateari dagokionez, eragina handia du positiboa aurrengan. Hori izan da, gailendu dena beti, eta gu konsensuaren bidetik jarraituko dugu etorkizunean ere. Beste galderaren bat? Ikusi ez dute laburtzeko talento hondirik ez daukadala, baina hau bezala, gainontzeko gaie bezala, hau ere pasioz bizi dugu danok, eta hortaz azalpenak ematea ere gustatzen zait. Eskerrik asko danoi, eta ondo izan.